Iako, kako kažu studenti Beogradske politehnike, već znaju sve prednosti recikliranja, poseta kompaniji koja se bavi reciklažom bila je za njih veliki podstrek i izazov. Ja mislim da nam ova poseta pomaže da bolje upoznamo naš budući profesionalni angažman, kao i da na praktičnom primjeru saznamo kako se pravilno tretira jedna ovako opasna vrsta otpada kao što je električni i elektronski otpad i kako mu se nakon procesa reciklaže ponovo vraća upotrebna vrednost. Budućim stručnjacima koji će se profesionalno baviti zaštitom životne sredine mnogo znači kada izađu iz klupa i na praktičnoj nastavi primene ono što su naučili, kaže profesorka Vesna Livojvodić. Ova saradnja je vrlo značajna za naše studente. Beogradska politehnika i kompanija SET baš imaju dugogodišnju saradnju jer vredno rade na jednom vrlo značajnom zadatku, a to je obezbeđivanje jedne kvalitetnije, bezbednije životne sredine kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. S tim što ono što imamo kao rezultat jeste da studenti mogu da razumeju i shvate u kojoj meri je iskorišćenje ovako jedne vrste otpada u stvari značajno kao ušteda nekih deficitarnih sirovina. Studenti završne godine imali su mnogo pitanja, a Luka u šali kaže buka mu nije ni malo smetala, naprotiv. Meni je verovatno i većini mojih kolega najviše su bile interesantne ove velike bučne mašine i kako nakon jednog ovakvog procesa može da ispadne nešto tako fino kao što su novi proizvodi i kako im se može udahnuti novi život. Reciklaža električnog i elektronskog otpada se u SET reciklaži obavlja pomoću najnovije tehnologije bez prašine, otpadnih voda i otrovnih gasova. Ovaj način recikliranja je jedinstven u našoj zemlji i već je, kažu, dao odlične rezultate.